suština jeste da sve što radimo, sve što gradimo i sve što činimo radimo zbog naše dece, zbog dece naše dece. Tako da je Republika Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem je uvek isticala da je demografsko pitanje pitanje nad svim pitanjima, jer postavlja se pitanje za koga sve ovo radimo, za koga sve ovo gradimo ukoliko to neće imati ko da nasledi. 2012. godine, nakon rođenja prvog deteta, ta finansijska podrška je bila oko 31.000 dinara, danas je ona viša od 366.000 dinara, znači 12 puta veće vrednosti. Takođe, za svako naredno dete do četvrtog deteta je višestruko veći iznos nego što je to bio pre 10 godina, ali recimo nakon rođenja trećeg deteta se dobija finansijska podrška u vrednosti od 2 miliona dinara, a nakon rođenja četvrtog deteta vrednosti od skoro 3 miliona dinara. Ove vrednosti se isplaćuju u jednakim mesečnim ratama, 10 godina. Evo u ovom momentu ta svota novca na mesečnom nivou nakon rođenja trećeg deteta iznosi nešto više od 16.000 dinara, a nakon rođenja četvrtog deteta 25.000 dinara svaki mesec. Pričajući sa damama koje su poslednjih godina rodile treće i četvrto dete, znači one mesečno dobijaju više od 40.000 dinara i tako će da bude narednih godina i to je nezavisno od toga da li su zaposlene ili nisu zaposlene, to je jedna značajna podrška države za ono što su podarile našoj zemlji, a obogatile su značajno našu zemlju rađanjem nove dece.